رنگی دلبرا حوری گل و ریحان لمن پیدا رنگی دلبرا حوری گل و ریحان لمن پیدا ضعیفا شنگنه حوری شفق دابو دیرا اون تفسیر رادیوی دنگی گلدبن شنوندگان رادیو دنگی گلدن باشکو در انهجا ایروسو یکی جتمه 2023 سه‌شنبه بروکسل ساعت 10 لآمده 12 گودر انهجا منوچه نواروژه پیشکش بکن دم آزادی ربراپیه دوران کالکان گوت پنگاوا فیزیکی آج بو آزادی ربراپو پنگاوا خو آزاد کرنه اندام کمیته رهبر آپارتی کارکرین کردستان PKK دوران کالکان برنامه تایبەتی تلویزیون مدیا haberi de bersiv da Pirsin Hoşenk Yılmaz. Duran kalkan mijara tecrüde be berfrehin erxand u dazanin bi cezayê disipline dixwazin infazan bişewitînin û wiha got. Bi van cezayan du tiştî pêktînin yek hevdîtinên bi parêzer û malbatan re asteng dikin. Di du sala 25 ya divê rêberapo ji nû ve were darizandin ango bawekî fîzîkî divê azad bibe. Lê çi dikin înfaza wî dişewitînin pala xwe bidine cezayê disîplînê tenê nadin rêberapo. Heman cezayı dedin gele girtiyendin. Bi awayî tevê ku cezayê wan qediyayê jî nayên berdan. Pengiyekê veya hukukî nîne divê ev neyê qebûl kirin. Duran kalkan balkişan ser pengava dehê cutmeyê ya navnetê wî û vê nirxandinê kir. Pengava azadiyê didume ev girînge. Dostên vê kampanyê de ne dest pê kirin jin û ciwan xwedî lê derketin. Dostan ve kampanyada ne dest pêkirin jin û ciwan xwedî lê derketin. Sê hefte di sere derbas bû bi beşdariyê nû kampanya her diçe berfireh dibe. Çalakî berfireh û dewlemend dibin. Di rastiyê de ev kampanya azadiyê ye, kampanya azadkirina xwe ye. Jalê fikrî û wekî tevger xwegihandina pîvanên azadiyê ye. Kampanya xwegihandina kesiyeta azad, xwegihandina jan azad e. Duran kalkan Niser bandura kampanyayê jî ya ku dikada navnetê wî de wiha got. Em dikarin bibêjin tevgerekî gerdûnî dest pê kiriye bi vê kampanyayê bi vê pêngavê re şûreşa azadiyê li cîhanê deng vedide. Mirov bi vê kampanyayê taybetiyên jiyanan û fikir û ramanên ku xwe di spêra azadiyê jinê û ekolojî bi dest dixin û ev li hemû civak û parzemînan belav dibe. Em jî vê re dibêjin tevgera azadkirin û demokratîkirinê ev li dû rêberap û pêş dikeve. Endamê komîteya rêbera PKK Duran Kalkan daxuyanî 78 rewşenbîrên Tirkiye a banga aştiyê silav kir û balkişan ser girîngiya bangê. Weke tevger weke gel em nirxekê mezin didin tevgerên bi vî awayî. Lê divê ev fikir li civaka Tirkiye were belav kirin ji ber ku rewşa rêberapo Kurdan, jinan û hemû bindestan û mirovahiyê eleqedar dike. Hem pergala tecrîta li İmralî hem jî berxwedana ku rêberapo li dijî wê dimeşîne ji her kesî zêdetir civaka Tirkiye eleqedar dike. Demokratîkbûna Tirkiye teqas bi vê vegirê dayî ye. Rewşekê wiha ye ku ji azadiya Kurdan zêdetir wê demokratîkbûna Tirkiye bixware bîne. Ji ber ku hilweşandina pergala tecrît û işkenceya İmraliyê ve bi azadê fizîkî ya rêberapo encam bibe. Belemberê xwe bidin bi narê Qandîlê li Qandîlê jinan çalakî azadiyê rêber Abdullah Öcalan li darxistin. Meclisa jinêya bi narê Qandîlê di çarçoya pengava dehê cutmeyê bi pêşengiya tevgera jina azad a Kurdistanê Rêjak de daxwênek da. Daxwênê li gundê Aliyeraşê ya Jaliyê endama meclisa jiniya binare Qandîlê Kenar Hüseyin ve hatte dayın. Hatta gotin rêberapo 25 salın di nava sistema tecrît û işkenceya İmralê de nêzî 3 salın agahî jina girtin dewleta Tirk a faşîst nahêla malbat û parêzerên wî hevdîtinê pêra bikin. Di daxuyaniyê de îşaret bi pengava dehê cotmeyê hate kirin û hate gotin. Weke meclisa jineya binare Qandîlê em tevlî vê kampanyayê dibin, em bank li hemû jinan dikin da ku beşdarê kampanyayê ji bo azadiya fîzîkî ya rêber abo bibin.
بلگودارین هیچ ارتشا ترک بین آور تقامنین قدخه کری بکارتین ارتشا دولت ترک آدا گرکر کل همبری برخوادن گریلا بسر نکد و نکاری انجام بدست بخه به بکارانی ناگازین کیمیوی و تقامنین قدخه کری سوجین خوین شرط دومینه ارتشا دولت ترک تقامنی کو بقانون ناو نتوی هات نقدخه کرن لدیجی گریلا هینج بکارتینه هری داوی لقادا برخوادن آگری اورتی یا متینا و قادا برخوادن آگری جودی یا لهری ما روجاوی یا شهید دلیل تقامنی قدخه کری بکارانین دیمانین گریلا دهات دیتن به ارتش آگرکر تقامنی قدخه کری چاوا بجهدی که پیشتی بجهدی که بلا زوباز باز ددن او تقینن ده انجام تقینی دجی جدی منال تفهم کرین کو خساره که مزن در دوره دبه و دوی بسر قادر دیکه و بساعت بسادان متری بلند به بله هده بهاش لآمده چالاکیا بومبه کرگوهدارین هجا ملیسین یلماز بحرارش این تفگر شورشی یک بوی آگلان هده بهاش داخوینه که وشاند و هاگوت شوا 26 جود مهجبو بیرانینا شید یلماز بحرارش عثمان نوری اجاقل ام بسر دجمن وچون لآمد ریزان لهمبری وسیطه که زرخی آد دوریه ما اریشا بومبایی کر ملیسین هده بهاش گوتن بتاقینا بومبایان را پولیس کتنا و پانیکه که مزن و بلز جه بویاری رویانه روزنوسی تهمت آسایش پدکین درباره روزنامه‌وان سلیمان احمد درد کرد. روزنوسی دیار کرد که پیشتی رواندن و انداکن ادیتور بش عربی یا آژانس وان روزنوسی سلیمان احمد به 7 روزان آسایش دوکیا پدکی داخل به 6 روزان ببرینن آسایش دوکیا پدکی داخلینک دوها گفت سلیمان احمد کار روزنامه‌وانی ناکه او جبر کارن و شرط و نه سایین جبو پکی که دیگه جبر وی کی هاته گردن آژانس روزنوسی سوجدارین پدکی رد کن وها گفت سلیمان احمد جروجاوی کردستان او 5 سالن لباشو کردستان دیجی او کار روزنامه‌وانی دیگه پیشتی وگرا جروجاوا هزم پدکی بیکو صدمه که هبه او رواندن آسایش دوکی آپده که درباره روزنامه‌وان سلیمان احمد د سوجدارین ناراضی که ام وی هلوستا پده که شرمزار دیکن اف هلوستا پده که جترسا جدنگی آزاده پده که دخوازه وی دوزیجی وکه دوزا گرتین بهدینانه گل او رای گشتی بخاپینه و بتاوان نروا روزنامه‌وان سلیمان احمد جزا بکه دوی عقوبت سلیمان احمد دزوترین دم دوره اشکره کرن و بردان پده که جاولهی و جان ادیتور آژانس ما سلیمان احمد بربرسه تیما کردستان عراق سپیتی جی بانک له دسلادری هرمه کرکو چارنوس روزنامه‌وان سلیمان احمد اشکره بکره و هاگود لګوري یاسیان دسلادری هرمه کردستان مجبوره جو او سدمن گرتنا روزنامه‌وان سلیمان احمد جمال باتا ویره اشکره بکه روزنویس لمالا شنگال سلیمانی درباره ادیتور خوا سلیمان احمد ده داخوینی ده بله گذاری نجام نها برای خواب دن سلیمانی روزنامه‌وان ارکان محمد ج روزنوسی لگلمه ارکان دم باش و بخیراتی و شانامه بله درباره سلیمان احمد کو هما بیج اف 7 روزن جالی پدکی و هاتی رواندن آگاهی کو کتن بردسته ما وک رادیو دنگی گل هلبت و شانت لبلی املتا گذار بکن بناوی روزنوسی وک روزنامه‌وانان و ایرو داخوینی کدا دا گلو روشا سلیمان احمد چاوه آگاهی لگل و هنن آننا هونه جبارت چی ببیشن ارکان دنگی متیوه بله از بارم دنگی ارکان نه اگر که حوالی مجاره کدن لبنیرن اگر دمام حوالی ارکان آمده بو ام دکارن دیسا پیره بردوام بکن بله نوچی هم دوره دجی هم برای خواب بدن باکوره کردستان و ترکیه هفسروکا هده پا سوره سیخورتی لحاتا فرس کرن پولیسین دولت ترک هفسروکا هده پا نافچه آمد سوره ملیها جمرد 26 جدمه شوپاندن و سیخورتی لفرس کرن ریخصنا هده پی تکیلداری مجاره لآواهی سوره داخوینیک دا اکتیویسین تفگراجنین آزاد تیجا رو برین DBP و گلکشن بشتر بون. هفشارا در سوره فلیس بلوت تکین دیار کرد که اوه درباره مجاره ده گلیب کن. هفسروکا هدپا آمده پنار ساکک تکین جگود. رژیما
اوتوکراتیک مکانیزما زختی لسر جنا فرض که ام جنین سیاست دموکراتیک دیکن تم بون آرماجه دسرا دارن ما اف بردل جانا بجانه خوا جانا جی با آزادی خوا دا بریا هزین پاراملیتر هول ددن زختی بکن دخوازن جوان و جنان جی سیاست دموکراتیک دور بخن پنارتکین دازانی کوجن پیشنگ سیاست دموکراتیک و الهمبری ذهنیت فاشیست تجاران دو دلی نبونه و اوه تکوشنه بکن هفسروکا هدپا سوره ملیها جمعت یعنی زمان کو پولیسان پیشیاوی گرتنه و سوخوری لفرس کنه و آگود از وی هلوستا پولیسان شرمزار دیکم و از لسوره ما لسر ارکا خومه ملیها جمعت گود پولیس به اصرار دخواستن بمرا با آخبن دوی کلید تلفونا من لیدا گوتن تلفون خواب بگره ام بتره دا آخبن و گفل مان خوارن حتی براوازگاه اتوبیسان هاتن و لراوازگاه جی اصرار خوا دوماندن افچل سالن لسر گله ما پیکوتی تینه کرن ام جزاق توزوری ناترسن از لورم لسوره ما تو هزوی نکاره با مجری آزادی دور بخم بله اولی می بجن تلفن ما آمده جارک دم برای خوابدن سلیمانی روزنامه‌وان ارکان محمد بمره ارکان دم باش تنگیم تیته گلو باورم ده دنگ ده پرسکری که املو چین خواه بردوام بکن بلم نهاجی برای خوابدن پشکریا جبو وارگاشه دروسم جودی مخموره جه شاردریا لیوارنو و هیواسور جبو مخموره پروژه هفپار شاردریا باجر لیوارنو یا ایتالیا و هیواسورا کردستان لوارگاشه دروسم جودی مخموره پروژه هفپار آواکرنا دبستانه و باخچه دبستانه دانه دست بکرن دول سالونا مراسم یا پلازو کوموناله جوینا چاپامنی پیکات پروژه به هفرج بو مخمور دبستانک جبو هر کسی هاتا راگاندن پیشی شاردار لوکا سالویت یا آخوی وها گود جاره کدن اف باجر و هر ماکو زحمتین مزن لهنه هفکاری دیکن به هفکاری پروژه آواکینا دبستانی هاتی آماده کرن انجمن شارداری باربارا بونجیانی جی گود شاردریا لیوارنوی هر تن بدلسوزی نیزی جواکا کرد بویا کردستان قدا شرکی گرمه مخابن داخوازی مافتار انگل کرد بشر برسوی دبینن ام داخوازن پشکریه بدن هیوا سورا کردستان جبو زاروکن برومد و بطایبت مخموره کود دبن مترسیه دنه امی دبستانه که چکن سروک اوفیس هیوا سورا کردستان ایتالیه آلی جانیل ده سپاسیا وان کسان کرکو ده آواکینا دبستانه ده که دوان هیا در باره پروژه ده آگاهی هات داین و هات گوتن دبستانه که کو 150 زاروکته ده جهدگرن وی وره چکرن و دهمان ده میدل دبستانه باخچه و خادا لیستیکیجی وی وره چکرن بلام جاره کدن برای خوابدن روزنه سلیمانی حوالی من جی روزنه و سی روزنامه‌وان ارکان محمد بمریا ارکان دنگیم تیته گلو امنو چی آخوا بردوام بکن و برای خوابدن شرید نابر حماس و اسرائیل ده بله هجماره کسین لغازه هاتن کشتن بو 8306 بردف که وزارت تندرستی فلسطینی لغازه اشرف القدره درباره ایریشن اسرائیل ده داخوینگ ده وزارت دیار کرد که ایریشن جهفت جودمه و جالی اسرائیل و لدیج غازه هاتن کرنده 8306 کس هاتن کشتن جوانا 3475 زاروک 2136 جی جنن دامان دمیده 21048 کس جی بریندار بون جبر ایریشان 25 نخوشخانه جی خدمت درکتنه 25 امبولانس هاتنه هدف کرد اسرائیل به قصد امبولانس کرنه هدف دا کو نکاربن ارکا خویا خلاص کرنا نخوش و برینداران بجه بینن حماس جی لباکو روژاوی غزه لتانکن اسرائیل دیده هات زانین باز که لشکری حماسی توگاین قسمه بتانکو آنتی تانکان لارتشا اسرائیل دانه 4 تانک امها کرنه دشار حماس و کومندن فلسطین دجی لشکر دناوی ده 1405 اسرائیل هاتنه کشتن 431 جی بریندار بونه 239 کس جی جالیه حماس و دیل هاتنه گرتن اسرائیل لشکری که خود دشار ده دیل هات بو گرتن جی دستی حماس استاندن یک جنه جالی حماس و دیل هات بو گرتن ولات اسرائیل و آلمانیا شینالوک بو و هات زانی کو شینالوک کو د فستیوالا موزیک ده دیل هاته گرتن حماسه و کشتیا لالیدن هم
Netanyahu hem ji Amerika banga agirbestê red kirin. Netanyahu got niha dem dema şera Amerikayê jî got ne agirbest lê em dikarin rêya ji bo alîkariyê bidin vekirin.